Chengilang isa de kyovanong batapche iniro kimachire Sangtam Baptist Litro Dimapur World Sunday School Day kam Mapanya School Graduation Nyatro 2nd November 2025 pekya 10 a.m. Natinge Yutsila Ziba Anyuba Peter Asang Tareke Tapche lang nanong Zazila Anya Atio Tangkidang ng Akabatikon Asang Azara Nolam Maya Azara Yuwa Mga amapa aning se chanong Reverend Tridong Pastor Taro Azara Nolam Tange Kenyang Re Avise Children Ministry Board Ke Children Ministry Yuwa Taku Graduation Chanong Ko Tsongrang Ba Yuse Hinong Dr. Alam Associate Pastor Tare Achanga Tangkidang ng Amalong na Chengilang Isa Kyovanong Ba Tapche Hatada Linong Motoza Isa na Tsongrang Ba Kyang aning se Chona Ki Katutsano Kishiki Yereba Maya. Pekha ate kenshula nakha pati aning se ko ticha pamchare yakhi ayong nana khamcho papa nacha utility chenge hipa amasaba kula kha to nam panozaro liro abadon pa arora pamna na hasada mawa cha chenge ba World Sunday School te aro ade seira lithola suzarati ka ayong Sunday School zero cho arayo graduation te program ara chi Kalabli pahila. Pamjit pa nanapa ya pam khate nolam khyovano liro. A chau bala khache no cha nan nalan. Wow.
ba Samuel thare thangi ara yereba mangala azaba David na golai de kyangdana zorang baningla ko chi choning dang isanangun yuchinong Nana inyam no shin zu ko ta ra be ba ro re dai la na nyam nana nyam ba si ba akang li ba Israel zerang ning la ro re chen ya ba tu ma na ke la chanong ina na konong kon na ko tingnong ina na konong ko Israel zerang li cho ma tenong aya Ruth khatu ara thare tharola isana Ruth yuchi mala choning dang yuchinong ite na pejanung tayo na yo la wanung na khate wana isa hazla ronung na khate lina isa hazla linu na ngitar chanu na jirang chanu na khate so na hazla sanu ko hazla imeronung asacha ku apa na ina na te na zakang apatung ba akingchi amacha icha karosa Esther Maya ara thare manga ko thare tharola Esther yang chala ta yuchi tangki dang nang na angi chara kham chojoning dang isana yuchinong Wangko susala lira jihutara atamong jibelong ko kung na isulam tangki tang naja nyamong asang romang asang tu tatsuyong iko igulilar tiza hatang uchinok hataba using na mamalange ina yang saba yang banong hatzaning dang isange tumatsa Yukhara thare tharo ara mageba ki ko sangrela Samson zongrang bachana tase thali chingli choning dang isana yuchinong Ako ba batung ba yang ilam che zirong ba Philistine rana ina hebe chonga rayong nung yang lilam katubi ita se thali ja if Philistine yola saso ya Lipo maya ara takula na thare mayala apadong mana kain de singding cho ko kain na laling choning dang isana yuchinong Kain nani abil khalo ina mamte ilinyar do nana hi tu muchicho nani na alila na iteza teko na choke chula ko atela nana lu masano nana api mapse de alina abega ba nani tse machako nana lu tsanye alina tu samacharo chano na limila atiki cha malipa atichur sano abatung hipa kinchi hi inidang dirale nana alila na ko natena pere limila atiki cha malipa atichira ko sana inguna imapseno Kenyang re zongrang bana azarati ko ayuchira Tikio Shila, Wales Limila, Revival Amala Rocho, Hipa Revival ku Missionaries Artung Yutsi, Atza Soponong Chulam Limi Apalang Wanong Dikecho. Hatsaku Missionaries Kara, Assam Limila Sarochicho, Azaba Bekala, Northeast India, Assam Province, Tutsiacho, Hipa Limila Tribe, Similang Lichoko, Hiri Apamza, Palu Jama Yangsa Yanguko, Maku Ketaba, Yangsa Bichiacho. Scottish missionary Mr. William Cowan ko api kukira hipa Assam province la Garo tribe ra lipa yang tung kadula ropa licho. Anya na bekhape na ara Garo yutsa ngichocho ko jisu yusi atza atza tsingyunong tikecho. Ishangrati ina yusi atza kadu hita hirore Jisu Kristana na maire apina namangining tang khala la sacho ko abithali kang liko apina isa kyang akang asi chako hitade nya khaduna chiningcho
นั่นน่ะจิสูบอยบายจะสาวเนี่ยขัดนั่นละจีชรอนายโชอีระบระจิรังลีเลตัวบะอีระน่ะนายุงิโนอีระน่ะจิสูคริสต์ฮีมักจะโชโนยูฮิริโยบะนิจาระอาปอมจีนงติเกโชแต่นิจาระขัดูอันนิงน่ะนกสันอามลงลาจีโชก็อภินัลละฮิปายุสีอาจจะงิงเงโชอปูโกอภิกุขีนาจิสุคริสต์ยุสีอาจจะฮัจญมงมาสีโจนังกิโชก็นกสันนโยโชอินาจิสุชายุจิเรอภิจะอิคัมโชระฮัจปาญมงอารัลลัมลงลาจิสุอเมนาทัพโชตุญามาลิปาอารันาจิสุคริสต์จะแคโชโชMissionary bana noksan de yocho khangla ishangra apiola le de raching akangla tu tikenge le de apicha yutsing tunya malipa hatsaba yang la lira apam na noksan jisu krista khachoba yusi yuchicho ko yang la yang sabana hiba yuchide azi charocho ko bina noksan kyang kingchinung chungchecho ati noksan zehla norong noksan nana nizara khadu jisu batsipa api chingyu cho ngi choku isa yang la sha amala hiro jago nana thali isa zirorati khacho ko jisu hi pejono ma pejono hidade noksan na lunglam khati ne yocho ina chungche ko ila jisu du ivano yang saba thali azi charo na yocho nana ate mahimala kha na tuzarati sa sasono hitade noksan atsurating nashiki charo na yocho sasa iola maronge ila api ivano thali yang saba na yocho noksan na khela thali pe kha lile na yu chi za pe chang ma khala na ni ta sa so no noksan na api ni ta thing na yo cho ikhala ipelang ko limit za ikhanglang api ni ta na api thing lunglam na yo cho icha ninglang yang lila du shirita nung na yang chaba na noksan thang yo cho na na jisu ma pe ja khala na sa so no e noksan na hitade makurang na ying na tangki da na cho ko kanyang na ya pa yo cho ila thali mathali no ila thali mathali no yang saba hiri atamong thing na ying na ya cho noksan yuchi ko alonglam yang cha thing api nge ka cho hitade api lamlong la yuwa khatuna chota cho ko api masi chanung dike cho isa jisu patang chibahi sakhuna noksan kya asanung mina matranung cha yuchi chapa jisu hi inasa mathengale hatsada de mayurati na hatsa yuchi nge ka cho ta arana hitade aramasi mamakap cho ta jisu amai khacho cho hatsanyamo nya khadu yuchi khu ngizara atrungna jisu iwanong chungche khacho Hipa azika yang kadulana. I have decided to follow Jesus. Hipa kihi limi atamong la sobocho.
ko chenge ta chi yutsira ti kya hipa ki khu na jisu amai so phore maso hila akanya yu mayoete hiba hajar anyapo makepo mangagang akizardi khadui graduation sayaro nar abam kyang board Christian Education Board kuna kokse congratulation amala seyok chare ko hajata hiba hajar anyapo makepo mangagang nisar khadui exam la salenye attendance la salenye hazada chiyangu yaro zada church board kuna koksi nar abam kyang se yokchare hazada arnong pekhala sa masi chona hazada saubar mark nguna muchinong narte kichire hazada nisar khadu chakang hiba graduation sayaro arnong pekhala sa PY department dila hikyona masichona hazata nolam kyona isa charchang traze chakang kanyama ibaza luckily na chomachire hila Christian Education Department na kanya choba yonya baza akudi baza church board na pa deacon board na pa hazata ira Christian Education Department na labchola ira satak sarude approach hade Maritabo, Kanyana, Lepchola, Irakan, Treze Jona, Adidachi, Akongo, Noro Chulam, Nera, Hazada Charge Board, the Gun Board, the Kanyang Choba, Hazada Chumachire. Adidina dikena graduation azaradi nolam dikena tinong isapam na tangki nang na yingnong 2025 kang azara makepa thengena hiba achanga Sunday School cross course aching thamna akongo chenge arakyang graduation chare graduation azardia apam narapam chilana khatubi yanong kichure tikera Dr. Alam Associate Pastor apina azardik nyang nolam khanong hachacha certificate azarak certificate khachonong ningdang isa Sanyara Reverend Tridong Abisokoronong Kichure Ina aning khide azara khadu khanglang khadu rona nolam hida khasongere akudiba lipila anyula bilila Atungla Chambungla Palm City Lamchunglila Terola Jesse Lina Zikamla Chunglila Vijungla Riola H. Ribila Java Viti Lichungla Pidiba Chojingbi Longtiri Lingalong Lipitong Amili Kamrili Horili Ko Mawali Isa
youth pastor Reverend Tridongsa Machinong youth pastors could be Korosongere. Ina Chengilang Children Ministry na Child lana tike Azara Hiri Makepatangi Sunday School course aching tham akong noroko ako nguna chenge Sunday School lana ara graduation sajare ara aning list Makepatangi Youth Department kang Chengilang tina handover sare Chengilang dina dige Azara Hiri youth chatadila youth na athalang na rada pichina vanong ningdang ara aning youth pastor kang chare janong haja chapa ara youth pastor hila tigerati ara asangna no nolam kyona tuzardi ningdang tangki nang chapa kangde Dr. Alam Associate Pastor apina ziganong haja sa kichiare. Ako diba abutungba zirang kyang aning se jere angyola pomji ko sanyara angena nakona litrola tikirti durti ko shangra atati nara apam kyang chingring amala jona graduation speech akikya kyona chomachinong kanyase na yare chanyang nyamong hi ningdang kadang akanyanong nyamong kodu lile tuno chidam kodu akungoba nyamong kodu lile Sunday School lazin a rocho irna ziramba amay Jesu Christa na bati ko Bible yuki atrong nichon a roko hatacha laki apta yu tranong ko kinon sa irna nichoko hila yu katu arochanya graduate shangrati te yonyare isa nichon a roba hita achanga ko akakya ma ko hituna kakya ko na malamnong ta hicha machikili Atrong matenong ko nichonong lile. Hatse ko isa na hile te lamki na lulong kichire. Hila isa lichote sa kadang kanyare. Hirui tuzar kyang ziramba yu ko amay nicho sono ningdang. Isa tuzar na isa lichote kadang kanyare ko chomachire. Ko lede may nilipa ira at seniority ko authority te sa kanyare. Nara arangcho amay lang na ba nara peka chiyo ko lamnong pena irkyang akong usucho ningdang at seniority apam te kadang kanyare ziramba na nara akang kukila ala mawachang ko motoza purity te sa kanyare nara atro ko tsachicho kuna ate ira hila ya na lile graduate students dina angicho ba katukyo na pe kulang sa na amasa yu lede kichinong, lede tangkidananong, ko lede ziramba shentan lina api tikenong. Achanga ta, kotoy na kyang hibalang la troko, kanyare, we are proud to be students of Sunday School Sangtam Baptist Litro Dimapur. Bible kudu kina zikanyare. Hatsuri nara ating seta nidara atamong pede visa song. Hatata ara na nara nguchi atangu ninglang liba nara au hechinong. Matthew mga ara taritaro. Amen. A very good morning to everyone present here. It feels a little strange standing here, knowing that our time in the Sunday school has come to an end. Through these years, this place has become more than just a classroom. It became a space where we found friends, faith, and an understanding of who God is. First, I want to give all honor and glory to God, who has carried each of us to this day. Without His strength, grace, and faithfulness, we would not be standing here as graduates. To our pastor, church members, family, and friends, thank you for all your prayers, encouragement, and unwavering support. Today marks the end of one chapter and the beginning of another. We have worked hard, faced challenges, and celebrated victories. But through it all, we have learned that success is just not about what we achieve, it's about who we become in the process.
Now, as we step into this new season of our lives, whether it's higher studies, a new career, or another calling, let us carry with us the faith and the values we have learned here. The world will test us, but let's remember what Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 says. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. And to all our teachers and mentors, you were more than educators to us. You were the examples of patience, wisdom, and dedication. You have taught us not only from books, but from your lives. You have showed us what it means to serve with love and to walk with faith, even if times are hard. And especially I want to thank Miss Lipila. She wasn't just one of my favorite teachers, but honestly the best mentor I could ever ask for. Her kindness and her patience and the way she made learning about God so simple and joyful, those are the things I would never forget. Thank you, Miss Lipila, for being such a blessing in my life. You're truly an angel. And overall, last but not least, I want to congratulate all my graduations friends. Let us continue to walk boldly into the future, not by sight, but by faith. Wishing you all the best in life, and thank you, and blessings to each and every one of you present here. Thank you. Sudarnika Tui, Narakanga, Yung Rangchona, Ashibron Road, Siramba Yungi Choko, Narabam de Kanyare, Matoza, this is like graduate Sara Aramakaba Tangikang is an Ketan. Oh, what is that? Kanyare is a Pamchitona. Isa yo changi yo yuna anyoba Peter ahi asang ara thare ke kiko enatalina makino da changi yuna za yutzila ziba atsamai de ina yuke kat yono suzara kadu azara kadu class asang la kira abitza subject abam la fail sapa second semester exam anyo bala kona apina au yang hiv kona science asonu za drawing cho da parents signature chata cho da za apina wapa au de uwa nana na che ma ba science anu mako ko chini de au ne ya te ko mako no ra yu che ba uwa nana ko no ma de ya uwa na ko no ma kala in the cha cho ti no nana na che ma ko science ati ko yo ko na Sign asamaya tanu number abiyo achibi jisa piko paper kadu piko uaka nate mango da abina benjo chapa ka uaila sign tati ko paper kadu la joti sign sashiko abiyo achibi kechibo sign saso ko hatsa ran yopo heda ba chapa khala nate khandu so ua wicheba chachile ra je nana kana za chako kona Atsure na audio kona mark sakai hiwa ko next nya school assignment sa jo tur na mamate changi adazara to lamnung shamba cha isa tur na ipono makore ka dang to lamnung shamba limi kadu shang kadula isa suzara lire ko zire tur di ko authority cha khatoi maza makina tsiyuna ara acha ka sono Hatsaka dang atungde ko hatsa isa tura family isa little family ko Sunday school atora nindasa hatsa family amala lile hatse ko hiri ampam cha little tura ko Sunday school la atora asam yorata ko na hiri chuzara bekuchiba limila shangla bekuchiba chuzardi Tonungo ataka sonungo yutsila arazi sonunta isa ampam na nolam kano tadale. Turin malindo makono, litro malina makono, Sunday school la atora malina makono, ta hiri asang yorata kona, traze tacho na tu, hiri tuzarata anmala zinong. Hatsego hi isa ampam nolamego isa na nichonongo nisinong. Romra shati thare ara thare thangila yona lile sirangba yusi acha yuchicho kuna ko hatsaba yusi acha cha Krista yusi acha hatsa yuchicho kuna arana sirangba yusi cha yuchire ko ara yutsila zire ko ne isana ngichono aku diba isana
hiba yu zi za zirang ba yu si aza zirang ba yu hi ku yu chi cho ku ne ko hatba za ni zara azara khadu abi azara khadu azade na Sunday school child roba kala zirang ba yu ara akang la lirang charabai na zirang ba yu acha the word of God pa za isa zara kyang Sunday school child la ara kyang lirang chare ko hatba lingrang chaba za zinu chadar bai yu chi za zinu chadar bai chaba lingrang chaba la za isana turana ko Sunday school aturana chirang ba yu lingrang chaba khalang amai achomang yang lilam tang khidana yu che cho hatsikyo baru nyamo ma ko pekya la chirang ba yu si za ara akang la sikin la lingrang chade isana ko aturana Kata isana yongbi kadu singsi kadu atsele ran chapa kitiro atsero duza isana hatsaba za kitza tino chatale kode hatsaba yongbi ko akang kadu za lingrang chakona nyamo maku atsa nanona hela atar di atongli le narna yongbi kada nanade katoi nana pekya pe nanaro hatso yongbi za lale shashana atsa na zana pichere hatsakyona tsirang bayu amai achomang yang lilam tan kidana yuchecho lapchona zirang bayuna kata Sunday school chala lirang cho hatsuru ruza isa bamna litro ko tura ko Sunday school teacher na kode hatsabaza nano na hatsabaza chasoro hidade iba adela lale shasha zibe rabai asili ranjako abam na phalari thase sana hazabaza nano na taptiko adela hasurza lale shashana zibego suzardi ade graduate taruza ara azade na Sunday school child na dige ko na Sunday school adela laza treza bego hazagyo na adela araza yutsila sirang bayula lilila zibego Ade isana graduate sarana ara abam na mayo chenye sala nya na ara na yuzi tsago hatsaba yuchide isaza lamgera ara aza des chaila trana turne hero chokali chenye la sirang ba yula na anyi chela na akanyang la na anyi che amala la na ara na yuzi tsago ma do lale shasha zibe rabai tu tsacho no turana litona kutsi nike tankidanang Children pastor na kona, teacher kuna, serang bayu nyamo maku lirang chapa. Isa turana, hatsabatu akakama, ta nyanya romang maku tsari dieza, tang kitang nang na. Serang bayu za dona, sai atsa, dona kode isa na atsabaza, isa abam palari nolam kero, hidade tsuzara kadutsa, heroin lani shashana, ara zibire ko hatsabaza chanye isa na. Graduate sancho isana ngunuwe hatse ko na hatsaba lingrang chaba za khadang atongde ko hatsaba lingrang chade hiba lingrang chaba khalang ko de ara laza treza zero tura kadu count zero asisiba kalatira ahi manga ara makiba anya makiba asangla asisiba the fruit of the spirit asisiba Kadu sindung kyona isa utility te isa compare sana lile kitana lile hatse gona utility isa ampam asisipa sindung kadu utility kadu kyono sa khatang achala ko atba yusi isa na kalatira manga aramakiba nyamakiba asala kingala the fruit of the spirit amai achomang yang lilam yujecho arangcho hiriji za asisinu tadarabai Hatse gona hiba asisipa yutsira kadu kanunsa aku diba asisa azadena liranu satale isa tura litro Sunday school album na nano na aratsa kitina hatso zisono satale hatse ba ziba khaladu asisipa yutsira Christian katu kanung ko asisipa kadu sanonsa tsirang bana isa de kangre tsirang ba yuna isa de kangre hatse gona asisiba kadu kode yutsira kadu hatsa kangbe nang isa bamsa sirambana kecho cheba yutsira atsa kadu sano hiba limi shang amatsa limi kadu la isa lirano he asisiba yutsira kadu sakalang lang
limi amaza shang amazala naturning dang family machano change adong suzarati zerang ba yu asi limali rang choza litro ko amalong turu na manana choza nizara adong yungka yo machamara atanya na chingona limi sanyamba libaza tutachono kukilana awukatu adwakatu na marata chona Sunday school la atala na mato chona kamatyo hasaba siro chinana lino ta serena zeramba yu lina chakona tura ko litro amalona nanona arakyansa chihina tina roro lale shashazina nyamon kadu asisiba yutsiral kunu treza lazara kadu chade isa tura hasurutsa tato gido na machano amuano akanyana livano isa nani seki 100 super makeba thanye ara mayala chona lile Suzaratsa abadongba tsiking aratsa yuche amuano lile Suzaratsa abadongba tsikino isa abamna tsaba yuche ba amuano lile no turati litro go isa Sunday school teacher isa abamna hiba tsirang bara amuano tsiking za isa na makapna asisiba yutilaziba Suzarakadu isa abamna nolam kyona zisono gona hibayu kuna chechore ayuchira bam tsirambana mawachang Kinyang Ray sa sanyara ko tsarang bayu kay chomachiko ayuchira chomachira bam tsarang mana muachang changin ni mongning tang kadang pe kyatsi ko da still den talia des aki ka chaning tang tura de ni cheso na yang lilam na ying sonyare Ali ba ta de kinang ni mai You brought a lang lang ni jamet. Lang mai. Yang ni na tu dia desa. Dia desa cakap kawan dia cakap kawan saya. Iya. Ini mau pakai apa ni? Lau. Không biết làm gì rồi bạn ra đi không sẽ chán. Ông có chip mà sẽ. Sen. Đi vừa không? Hay là nào hả? Mua đi nào hả? Đi rồi để mua về rồi đó. Oleh bersih, acing lang lang, azalang atang lang king, atang lang turiyo lah di ba azar yang tu sejam, kubi di sekarya le azara, oleh bersih aku bilang tu sejam, ni lang sekarya le,